me melak day me haki sing khadu baki ong ki kris lam ler la day me bu shooting atrai. You both of you day will be the worst antichrist at the end of this la. Li pe menjuran banut ban keren ya mesia mesu ya banang mesu tof ha. Klem jing la ran bat klem jing salia kren ini ba da kentien ka bokhor bat da kentien ka ba na kelang jing ki pat ba ngem sola asya ban pediang ya ni ki chingkren ko jong i bakar kata garang chong ta orang ba inde ki chingkren ko jong i pat kolong thik kom ki te ki khana rit ki ban patip ya ka bha ni ka sniu kuble yi pi baro ki parlok ki ba chu sotanat ban page ik video ha ki ni ka channel ko jonga te akar pat ipi de ka ba smorit smobha ban share ba subscribe yi ka ni ka channel ko jonga khnang ma pinyo shu ki video ka panga sa upload nang ni shkman timantangan mara ipi yi ka ni ka video ha ka ba de par ini iwe i de ramba ibla kren ben kren kho yi ka ni ki arngut shakli ki jong blay kata I pastor f shooting bat I pastor bantai te ali perlok nyen snap ikan ke jingkren gojingi pa kerpat epi pen snap hado bekut khanang ba pen yo sngo dala ki chong giskor bat ba pen tipro balai ba ni ba ikran ni ne kentien te to mentangi ni snap no ikan ke jingkren jong ni ba ha ka pa ke jingkren gojingi long sha ke jingkren ka ba sngo ma ba ka pa sngo ting hado kata kata mo na ke lang chong ni ki pa te ba ini pat imtian ikran ba ikan ki shakri ke chong blai ya I pastor f shooting bat I pastor bantai ha ka pa ikran im shimladon shu kata ka museum ke jing song la ran ni kata ka museum jing iteplam ni kata ka museum ka jing sngolem para breu ti mentang ina peslam chu ipi ti aling ni sam na igani ke jingkran ke jong I Kublai pa iba menta ka dik arp khnai tarik jong u banai Julai ber adum tasngi dang ap ya ke Jumai ke jong u shooting bana juga por ngaku ban keren kelum ru yu bantai potonet nomor ba kitu arngut dei kila pernah kam bakala plat ya ke Bible kila pernah kam bakala plat ya ke kerteng ju blai ru ke Bible ke de ka ketin ke de ka kot ke ba ai jingkermen ke ba ai jingker kuing ba mdaira ban syak penting ban syak pensmit bat kawai ngaku banong ya u bantai bat ya u pastor la su klamran la banong pastor itu arngut dai you are a disgrace ya ka Christian community mesia shna narbet mesu ya nomna mesia mesu ya monetize bet ya ketua jing balan jemis ya bat ngaku apa nang kawai la dame I ya jing itu pau la dame ya prophesize la dame mat ya jing pau snil la ni maybe la ni me yok withdrawal namte pada what kind of withdrawal tama yok me yok withdrawal ya kita ki prophecy so mesiarai keep it to yourself nai thu ngi ba ngi than long lat nyok tang gitu ki belang la nyok ki belang yong jong sia ma henry mangi bade ki real langbrot ngi te ngimle ramta basa kawai ngaku ong yu bantai me waju penun kam klumar ya ki jingwai jong ki balang press li don't misuse naile jakor naile stand up comedy era ye jumai press nomor ba it doesn't look good li but anang kumno bantai li te me ong ba ka perthaikan wai arajar fra mel mem tur bantai ke jing im jong me kala wai la slam te me tama mem su thu ra so jing jom le kala awai la slam ba tama mem hadu menta mem pasu thura li te sakawai ru waju bain thani gibalang jiwe mar kinget bet uju ublai li waju ong re tuk tak dan ye waju ong re gitu me melak dei
me haki sing kadu bagi ong ki krislam ler la dei me bu shooting atrai. You both of you day will be the worst antichrist at the end of this la. Li pet menjura banur ban keren ya Mesia misu ya banang misu tof ha